गणपतिर्वन्दे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपोलजम्बो फलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वरपादकं गणेशाय नमः। कलशस्य मुखे विष्णु पञ्चे आजको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नोमा बसे भगवान श्री गणेशलाई ध्यान गर्नु। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी जगदम्बिका दुर्गा देवीको शरण ग्रहण गर्नु र आज द्वितीय दिवसको पूजा प्रारम्भ गर्दछौँ। सुखासन भनिन्छ के सुखमा बस्ने, बार बार उठ्न पनि नपरोस्, हल्नु नपरोस्, त्यही भएर सुखासन। यहाँका त सुखासन भएको छैन, हजुरको सुखासन भयो। अलि उता सजिनु, अलिक फाइन गरिदिनु। जलेन पुरै त जल भर्नु, फेरि फुल गरेर त्यसमा भर्नु। यहाँबाट हालौँ जल, यताको हालौँ, यो जगको पानी हालौँ, भरिदिउँ, भर यहाँबाट हाल्दिउँ। त्यसमा चन्दन हाल्नु, अक्षता हाल्नु, दायाँतिर अर्घ्य पनि थाप्नु, त्यहाँ परतिर अर्घ्यमा पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि जल हाल, 3 कोष हाल त्यसमा पनि। अनेन सफलर्गेण वरदो अस्तु सदा मम। नमस्कार गर्नु अब। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूप ब्रह्माणि कमलेन्दु संव्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी चन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहितं रक्षन्तु भूमातरम्। कृति लक्ष्मी धृति मेधा श्रद्धा प्राज्ञ सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरम्। सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः, षोडशमातृकाभ्यो नमः। यहाँ पछाडि पनि छन् भूपतिवादी सम्पूज्य जगत चिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत तारिणी प्राणी दुर्गे अनाथ दीना शतना सुरीश
भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तु त्वमेका गतिर्दिविनिशतार करति नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगृहे त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुष्करे त्यान्तघोरे विपत्सागरे मज्जता देहभाजम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तार हेतुर्नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समत्खण्डिता खण्डिता शेषशतरो त्वमेका गतिर्देवी निस्तार बीजम् नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेवाघभावा धृता सत्यवादी न जाता चिता क्रोधनिष्ठम् इदा पिङ्गलातं सुषुम्ना च नारी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे श्रीमेधे मनादे सरस्वत्यनन्दा त्वमेकोररूपे विभूते सचिकालरात्रे सततं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दास्यविस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिविपीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देवी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बस अंकल अंकल नामपाडा अंकल हो न त गुटे नाम गाडी लगाउने उहाँलाई पनि जसो हामीलाई लगायो उसरी सबैलाई लगाउने हिजोको टिका लगायो सबैलाई लगाउने लगा तमला लगा ना एक बजा अल्लाह ने अरे कपड़ा खोलने हम हो जाए नहीं लगाने में लगा ये बाड़ी में निकालने बनेगा हां खोलने रजता हारिणी इजे को लागि कुछ खोला नहीं खुला देखा त्यही खुला छ बस रजता हारिणीं श्रीसा युजो युजन्ति कर्मभिः अश्वस्य वाजिनस्त्वाचि सीमा शम्यन्तु सम्ययन्ति दर्पणं विमलं रम्यं शुद्धबिम्बप्रदायकम् आत्मबिम्बप्रदर्शनार्थम् अर्पयामि महेश्वरी। ताली बजाउनु भन्यो जय माता दी सारे बोल्नु शेरा वाली पहाड़ा वाली दुर्गा थली काली मैया
चंडी देवी महाकाली महालक्ष्मी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी 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 जय माता दी। आरती घुमाउनु शंख घंट वादनम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलाम्बे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। चन्द्रादित्यो च धरणी विद्युताग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिः आरर्तिक्यां प्रतिगृहीतां। जल घुमाउनु लोटामा पनि आफूले सबैले ताप्ने सबैलाई तपाईँ अहिले कर्ताले मात्रै ताप्ने यहीँनिर जति छ ल हातमा पुष्प लियो हात धोएर हात अलि धुनु फेरि पुष्प हातमा समाउनु।